Parlok bro. Haki comment section M kilok ki wong. Untuk ubeng ki peli wong ki. Ong ki yang wanga kena obenyo. Ya kilong chua man chua ki yung i. Ya ki wehe ki wasian ki yung i. Heiwi iklam yung Hei tai hayaw musiang. Haka arpaw niyaw turik unu benai. Haka jing yalang namo karali. Wapen mandaka FKJGP heyato waput usam. Wanga da kok kmat o. Ya ki katu kaningut kinong yalam yung i ki wana chua. Wa wito. Wa he wa emburom nagajaj bru kasi penar ki yung i. Ute to Pastor JJM Nichols Roy. Ho nto iwo bahai wo miat. Wo beny wo keno. Namo wo T-pop. Ye ki he wasian kilong chua man chua yung i. Tang wo miulen. Dap de mestin wo chau snyau chrai. Dap de mestin wo snyau kia. Wo nejing le kini ki he ki wasian yung i. I ki peteng ki wakat ni. Dup iumat cibun ba ki jin jinjar lane ketika jingtim kau yiwong. Kamu tip lang iwaro. Wow ni pastor namo Reverend JJM Nichols Roy. Man sekiat uklur. Dajaj buru kasih penar yung i. Haki spak snem ko dadep. Dai em yung o. Man sekiat ke jing kerku. Ia kariu ke jaj buru yung i. O to te upaya yung kasik sidul. Unong chem. Unong cena. Ia ketika sik sidul. Ke kernit kuan ru. Hagertisen syar yang gori India. Ketika kendon any. Hapok kertisen syar yang gori India. Wanra ye miat ye bah. Ye chongsuk chongsany. Kijaj bru rilum. Kijaj bru kian paj. Yang gori India. Eyo o kejing yaro. Hagajing yetok wagani. Kejing start kejing cempang ke yung o. Tangwa hakawiban kaliang. Dap dajing snyausi. Hawa cenai ke district council. Hapok kenika any ke wacenau. Penban. Mye ule. Benek open scam. Ya ke kendau ya ke ciap. Yo put yo sam. Hapok United kasih Giant Hills. Kam waju man nadu ndinti kulong kuma. Wat hadu ipor ke sorkar parengle. Wato neini daw. Hawa cenai ke district council. Hapok ke sik sidil. Ya ke blok 1 ke blok 2. Ke right nang tung kerwang. Watip kam ke blok 2. Wag ilaka labang nang pelot. Watip kam ke blok 1. Dak keni jubor ke asam. Dak penhap jubor ya ka. Cepok United ke Charmi Kir Hills. Karbi anglong kat ni. Hei hawa penek pensa. Hapok United kasih Giant Hills. Hei tepor. O kamu MLA. Kamu ministers. Yung ke asam. Chicken tin le msnyau. Wa kelamo lene wya percao. Ye ni jingle iyong ka sorkar asam. Yusar kambal da ong la percao. Tenyu yedu ye tai ye katai kecuki lene ye tai kerdan minister. Nei ti daw haduk kini kisni. I kasi penar ke chong ko sa cepok blok tu. Mat ika ka jinjar hadu kate. Kawaar ban gejing pakalagi wa he ko sian giyong i. To hey por ka jing yele hill states. Wahai por yo i ye ke state. Tip i hadin ka jing yele ko jurbha kayong ki wahe ko sian giyong i. Wa yo yela ka jong ka state ko pura. Kam waman ki witawan ki jaj buru hagari India. Te hadin ka di ka jing yele siaw si uong. Mi ka jing ye piak ka jing ye pra ha perdi ki arngut kinong yalam giyong i. Kite to uba hopping stone lingdo. Wa ba bring buhay lingdo. Uni ba bring buhay lingdo. BB lingdo. Ya to buju. Wow Kapten Williamson sangma. Pediang kika ketika stop state. Namo ka state kende. Ka state kena. Haka katso tarik April kat kende spat nyau pau. Dadam pakelau. Pediang kika. Hadin ini. Mi uba hopping stone lingdo. Wawile perca. Hapok ad hoc committee yang ka HSPDP. Hadin arsnem yang ke jingyele. Duna arsnem yang ke jingyele. Yo no iya ketika state ko pura. Ke full fledged state. Kate le ke jing pakladang em ko.
Neti daw han la yo ika ketika full pleasure state leh klaim uput usam walang kerang hadu kat ni yo ka bangla kun turput yo ka asam kun turput kat wangai chagani kari wa maya ka yong i du no i sibun khandau chia uput usam ki buru yong i chale ben cha peniap kam menuju ya kelamin ka por uniu ba bring buhaling do patan mandep pediang ke sub state kau klaim uput usam mandakhian kari mandakhian ka khandau ka chiap ka yong i manduruna ka khandau ka chiap yong i ong penbanuru small is beautiful ngai chan mi phiulen yi sekabiun ke jing pakala kam ong du entu kau pen thang bai i gijaj buru ko chong ko sa chpo border kam tam blok won house name arhajar le benai Desember em kari fuji yung kilabang nang pelot chaini cha sa sniang hayau sa sniang kat ni utip kemedan sa queen heni por doktor di lepang waman kau chief minister hiar uru heni mandepo heni onguru hadin artiau pasari fuji ki buru yong i onguru di liwan no chikichnong ki thau yong pi uput usam upen baik no smart wa chispa are square miles yong ka block 1 upen uin no chpo mekhalaya onguru le di liwan u AAP nru churia samen ukho le churia samen usala chitin samen ipniang penban ki buru yong i de ko ngu dengai mandeliwan nakan ru churiau ko tang ru chi lem yo nakan le churiau sala tang le teli lem yo naka chiti ni phniang tang chi jo lem yo upurusam hadu kat nim phubai kam gini gijing pakla yung ge wahe to ki wa mieu meling lad ong phiang akat wo ong le sekawiwan chief minister emburom ikat ni ukonrat kesang ma haga ANI news ka national news kau pelak khatso tarik Oktober Arhajar palsu pila ya pak itu ya cek mana size pi ka heading woong de college chief ministers ne daumi ke pi heini keli keni ganong keli yo chief minister yong i kamu kro hap ko po mekhalaya mo po asam mon hai tha woong o direct wa kamu kro hap ko po mekhalaya e penban ru cibun di tegi dau wo pentelep wo penkelep ya keni kijing keli ka wo to ong o dewachi du sosan kentin wa kamu kro hap ko po mekhalaya hagawi ne chief minister connect program ko man sport riboy lampa klao haboy rembong kita rik ki benai ke snem emu yo jingtip heini lagi kenro yung i dan border keli gi kamon wan ke blok 1 heini le nu chief minister yung i onguru ya ka blok 1 blok 2 dedep po karbe anglong asam nadu ka snem chi hajar khandis paksan pawi block 1 and block 2 has been given to Karbi Anglong Assam since 1951 ongru te dekam gini ki kentin ki open mahadu kate wada gini ki kentin wa gini ki boy Karbi chpo block 1 block 2 yo ki ong yi ki penaring ipai pendu chief minister yang pi ong wa ka block 1 block 2 dedep ene du snem chi hajar khandis paksan pawi yu kurman de piu yiki me amlat du like ni ka taw yang pi uwan ka chpo mekhalaya yo khandau yo sbo yo nia ki buru de ki vidun ge jai buru wa pen rem ki buru yong i how ye ki yo pur usam u chief minister yong i kat ni le yu sar psnyau thu yo put yo sam wa kamon ni ka blon blok tu hap ko na ye daw ka blon blok tu hap ko chepo Karbi Anglong Assam hak je sekian MWE le we wa sarkar Assam ye tipor wa klat jabor wa khlia jabor ya kani ka thau yong i claim mi woni pen up persnyau claim da tip klaim da snyau thu klaim da menjur ki bru yong i khasi penar woman ki treri ki tre muluk ki tre chnong tre thau ha kani ka thau te kam gini jing paklai ngoni ki bru he pen man ko ke jing tim ke jing e ko khro bha ye i pating kat ni nei te daw da kini video ngakan tu ye phi ki he ko sian waro wa chwau le pi won em kam da perkhat bha mto ule video snyau sarong deu snyau he di snyau khro wa phi em phi ka bor lada pakla di kian ki doi ndak ta wari lada pakla di gwe chitiak ka jing kta ko khro bha ya ka pating wo dawan ya kri ko jai bru nei bhai ti to man i ko jokhi to man ki usiar to man ko sendong i woni kam khnang wa kari ko jai bru yong i like ko mat i jing e pating wo dawan khublei sibun khublei 6000 mu